solok salisantilhu anakwan. Honsay cholajil chokakwe sala kulbal salika Angela in solok salisantilhu. Chiruli chamana isqakel kajonal chisolbal lisumkuan kreli diezmo. El contrato del diezmo chanaknashkabay. Relichial Juan Jun lisumkuan barqui naschejikwi qeli Dios. Qosoptesinkin ut abanan nashpatzahkwi qe jun ángel likaruten tota qabanulao. Nakotaw xabasinkila kweli jun Malaquías capítulo 3 ut versículo 10 nashchejechijokain. Kamo makchaq li jun saslahet qil chishunil. Kamo makchaq chitzaqal reru sali shloqlah kulebal. Renaq Juan klitzakem salipochoch. Yalomak kwish chijokaan utlain tinteli chosha re erosoptesinkil chityoon. Okantzakanak nascheli jun raqalain. Lijun Malaquías capítulo 3 versículo 10 li Dios yo chishaqabankil jun lisumkuank. Narutin kabaiz akashalnatin contrato. Rikin lishtenamit naschere amomak chakli jun saxlahet qid utlain teshkosoptesi. Keretal. Habanan kaputru li jun chitakla li shaqshosa li sumkuan kain. Makahkwi chokre li tenamit Israel kuank li sumkuan kain. Homanakla olah pa banel kuan kahkwi chokre. Karun nakagawsla. Makahkwi chokre blah Israelitas kuan di chabile chisa li sumkuan kain. Honak chokre ahkwi hoah pa banel. Yalak kakub. Mokokah takwi chokre blah Israelitas kuan anakwi chokre anak kuan. Hokanak ángel ru naktkatauru chitzakal reru. Karuli tento takabanula o sali sumkuan kain. Karut takabanula o sali kontrato hain. Hokanak chiruli shamana is qekechak retal. Karuha ali diezmo. Shbeinalep shkilchak. Shkapnalep shkakub. Partento takak artesili junjun sashlahet kilay. Roshnalep. Karuha ena oksimang kwili junjun sashlahet kil. Shkanalep. Karuli tentotin ke sali junjun relislahet kil. Utro nalep shkekechak retal na kchanru naktikak linchol reshk artesinkil li junjun sashlahet kil. Nakotaush kotzbala kweli ju Nehemías capítulo 10 ut versículo 37. Naschekechjokain. Ki qakub ahkwin shkambal sa eblik ulebal irochoshli Dios chokre blahtij. Liqem ki bambil rikin li ben ruli trigo ho ahkwi ili shabilal chishunil ruli che. Li bin ut li aceit. Ud li junjun tashlahet kil chiru li qakwimq. Takak ashtesi reheb lah levi. Shbanak ebaan. Kekek shokok re li shlahet kil chishunil li naruchin li qachoch. Hoka anak li Dios nascheke harina ka in re lishtenamit. Kaba imbil levi chakunshil. Relish tribu lah levi. Relish chud lah levi. Chishunili o la huchik chichud reli kabla huenin ke machehak ninke artesili junjun saslahet kil chokre lah levi. Rebli junjun li poyenam li kwankep sali chutay. Hokan tsakal. Nakwataush kotzbalah kwi akwe nakchululi shamanish qekeretal nakli junjun saslahet kil mokokah takwi kebil chaqtashbene bhaan. Shbanas qilchaq naqlah Abraham kish artesili junjun saslahet kil relah Melquisedec. La Jacob kish artesili junjun saslahet kil lah kwireli Dios. Arin tohmak aheb chaqeblah Israelitas, arin tohmak aheb chaqeblah judíos. Hoka antzakal. Chiqajunilola olah pa banel nanko tzakon salishkuan hikliqo Abraham. Shbanak li junjun saslahet kil nak angelak chokreheb heblah kak alenel reli qamulam adventista del séptimo día. Rebli pastores linikek angelak salimolam adventista del séptimo día. Ain shaqabamil ho nakik artesiman kre lah Melquisedec lah Abraham kish artesi li junjun saslahet kil chokre. Shqakech qahkwire tal bartaqa artesi li junjun saslahet kil. Li ju Malaquías 3:10 nascheke naqsalik ulebal. Sakashla natin na jelimang tesorería. Tesorería narachebal kulebal. Aran tento takak artesi. Parkuan klik ulebal. Rahlal kukutan ko shik salich utlebal kam. Nakak salik ulebal sa shokbal li matiech sa shokbal li junjun sa shlahet kil.
Habanali junjun sa shlahetkil, li tesorero, reli junjun chich udlebalka, nashkartesi reli asociación, reli misión, homanak reli unión. Uta inep nikeshkubchik chanrush hekbal sashbenep heblah kakalenel, li pastores. Hoka ina banu mank, hona keblah levitas, nkek angelak chak chiruem, hokan kahkwi tak angelak chiruheb lah kakalenelep. Habanan hek imbilep sashbenep. Hokan tsakal, aran tento takakartesi li junjun sashlahetkil. Hoshkil chak salihu, número, capítulo 18, ut versículo 23 ut 26, naschehkenak, hanain, reheb, lishut lach levi. Atin raro kil, heblah kakalenel, pastores nekekabimank, ninkesh artesirib chukunahkwa, chik angelak sarustan lisantil evangelio. Reshkotzbali chabil esilal junelik kutan. Hokanak angel rush kotzbali los obtesión li Dios chokrehe bahkwi. Shbanaka iniki shakab li Dios chokrehe baanet. Hokanak angel rurok sinkili junjun sa shlahetkil. Resh kotzbal. Lishtokbaleb eblah kaak alenel rahlal po. Rahlal hokial honal shakabambil. Shbaneb linikek ubangre hain. Angel runak to tzakong. Angel runak to kiok. Renaklisantil evangelio takotsman kahkwi rechish hunileb alikomon. Hokanahkwi shak echakretal nak sashben karerut kwisili junjun sashlahetkil. Relik chichal hokishechak lekawa Jacob reli Dios chishunil. Uchishunil takekwe atin Dios chenakishela Jacob tin kartesili junjun shlahetkil chokakwe. Hokan sakal. Yalak taparna chal liros obtesión li Dios tentot kisili junjun sashlahetkil reshkartesin kilre. Kuang sutnak nak uluniros obtesión li Dios chi mokotuminalta. Heblah levitas ninkeshkul nakterk ekutan. Lik areruli ninkeshkam litenamit. Abanan kuang sutnak litenamit nacht kuang chiskatk likule bal. Hokanak moko satari kankil chishunil reshkambal toksalik ule bal. Hokanak kuang sutnak ninkeshkati chishunila in utishtuminal ninkeshkamchak re shkartesinkil re heblah levitas shman hokanki shakabli Dios. Hokankah kwila o. Kuang sutnak nkoshros obtesili Dios rik ink areru, kuang sutnak rik intumin, kuang sutnak yarakchan chikru tentot kisili junjun sashlahetkil re shkartesinkil chokreli Dios. Kwila in nintzakon sa lik angel barkwi kuang kwi junak lin sueldo fijo na tieli mankre, sa shbenchish junil lin tohbal tentot kwisi li junjun sashlahetkil. Habanan kwila in kuan lin kachibal, nin chakok, nin kachin. Kuang sutnak hebli nikek ubangre li junjun chik ay hain, redisinkil li junjun sashlahetkil, nin keshkub, nak sa shbenchish junil lik aru, Shokman chiruli humpo haan, chiruli hunshaman haan, hoonak chiruli ola hukutan haan. Nikerisili hunjun sashlahetkil. Habanan kuanchik ninkeshbanu. Nak nachutlachish junili hokial, ok sashbenchish junili skatiman, sashbenchish junili sheskangela chiruli honal haan. Benkuan ninkesh hekire heblah kangelep chirwe. Marek achikrush tsakunak li karush oksiman kreli kangel haan. Utli hokial, shkana sa shbenchish junilain, ninkerisi, ni junjun sa shlahetkil. Makarek, li Dios, nashpatske naktentot artesire, ni junjun sa shlahetkil, haanain jun, na lep chokreheb, di kwankeb shkachibal, chokreheb di kwankeb, li kachikreru, li nikeshbanu, ho empresa. Habanan, kwila o, nakot sa kon sa jun sueldo fijo, aran patzbil qela o naqsashbenchish junil li hukyal sho estohkwi aran qisili junjun sashlahetkil. Hay nashku li junraqala ini yokochish nalebankil. Hultikakakwe. Nakli Dios hanaq echal rechish junil. Mukotyota chi ratawinkil le katumin mukotyota chi ratawinkil le kabiomal. An ach echal rechish junil. Trahban naqla o takatsol kwang sa tikilal. Trah naqtakatsol shkohobankil le kachol rikin. Trah naqtakatsol shkartesinkil re li hokyali nashpatzke. Trah resinkil sa liqam shkakwilali li kachol. Shkakwilali liqam. Trah naqtakatsol kiyok.
trajnacht qatzol kotzok, trajnacht qatzol, tenqan sadishkangel respectesinkil li chabil evangelio. Hokanak kwan kayi bilibanuom li nakahultika, barkwi nankoshtenqanikwi renakla o ti kaklikachol, utsakal reru takak artesicho kreli Dios. Holtika kakwenak li Dios nashpats li junjun saslahetkil. Monko rohachal tali nashpatske. Chimoko pele hachal sastyang tishunil inka. Junjun saslahetkil. Kotrukta tinje injebak bayak. Gating artesili laheb. Tinkusi bayak stak inka. Li Dios mokotyotas chebal nakta yak akwe. Inka tsakal reru takak artesire. Shkap tento shachbal reli Dios shbenkwa. Mukotruk tala inak tinok shachbal li hokyal li sinishosoptesiku li Dios kui mahinin hach li junjun sa shlahetkil. Holtikali na lebay. Hokan kahkwi nakainakakam sa likulebal reli junjun chichutlebal kam. Mukonakoksita parah li nakatawla o marerak tinche. Yo kep chish kwaklesinkil hun lich ina ochoch kap chirish li chutlebal kap inkek li junjun sa shlahetkil reten ankaran inka mon 40 chik. Honakwan chikanitye li junjun sa shlahetkil in lin kwakroksinkil reshk ebal re hunak li komon resten angil chi ek chi ubehsh banak nakwil nak yo chinu meksa rahmal u. Inka mon 40 shtaklankil ha inak artesimang sa li shoklebal sa li kulebal sa li junjun chichutlebal kap. Tikachi kreru inaala sa linchol resten ankilep li komonep hain haan matiers kaba ofrendas haan kwahun chik chanrush banunkil hali na ala chik sa linchola in habanan li junjun sa shlahetkil shakabambil nak haan shkial nak artesiman kreli Dios holtika kakwe mareta ka usla habanan heblach kubanel reli junjun sa shlahetkil kwang sutnak hinkanegesh banuchi us haan mongkwakweta chik stilbal rish reli Dios. Han atyale chikrechan luteroksi. Banakla atak shapat sikan rosoptesiom li Dios ashpen li shake ni junjun sa shlahetkil. Hokan sakal arin yoko la o chikik sa likapabal arin la o yoko chishkutbal nakangkak ohob li kachol rikin li Dios. Nasche tinte chaklichosha re erosoptesinkil. Charo nashteli chosha re kosoptesinkil. Juan sutak la o nakatawril bal shkial li tumin sakal sa likok inka. Rikin rilbal na kwala tsakaem krahlal honal reli kwale reli eku. Rikin rilbal na kwang aru ng katikip kui akwi. Rikin skebal retal na kwang karuli ng kakoksi chakwok retat ek. Rikin rilbal kwang huli ochochunal sa aben. Rikin rilbal chishunil chakalil reruli Dios relahung kabal. Haanste bali choshare ako soptesinkil. Kyal, li Dios makacha achiru naknumta hanak lako soptesiom tiskechak habanan. Holtika kakwe. Li Dios trajako soptesinkil. Habanan sa lisungkwang kreli junjun sa shlahetkila inas yakwe. Yalkwish ut artesikwe. Hoka inas kub limolam adventista del séptimo día. Chokakwe. Lining aninaw chanchigrune keshkub. Sa li junjun chichutlebalkap. Barkwinang kestakonkwi. Barkwinang kotsakonkwi. Habanan kwinang kakwataw shnawbal. Skial chiklinaleb chirish li sumkwang ka inreli junjun sa shlahetkil. Sik liretalil limolam adventista el séptimo día salijunjun chi siklepal chich internet skaba utataw como linaleb. Hokan, haylish kakot sa akwe chiruli shamana in nakoy benin aktok ik salikati kilal nakoy benin aktok ik chish kohoban kili kachol chirish li Dios artesinkil re ni junjun sa shlahetkil. Holtika kakwe haili sumkwang barkwinang koshbok kwili Dios chish chalbalrish. Uta antis techak li choshare kosoptesinkil. Li Dios chosoptesin kakwe tat koy beni sa hunchik li katsolbal.